Hello guys, so tono fai kaham phun kam tuk channel ke tini bob do ke chum nai lena tini ka amra no sai khari nai chini Tripura hathe manango tini ni jorao ba tawo ni jorao la singge CM ba Chief Minister le khopchu so kafi ha ba khopchu so CM chanai ro tongphi ha abo joto so ro no tuye se details ke ye tini chum ke ha kya ke sinai na poila rai samon jinyo tini ni jorao la singge CM chanai ro des post kopi ba chini Tripura hathe Chief Minister only to know this possibility. I can pull ya scout how CM only have to have this copy. I was also no Tinicho, Bob, you walk a hand here, Silena, Caboni Bopano, Zoto, the Naye to Nine Joto, Mam Hata, Kumpuhano, Slapa, Repano, Joto, Nokia, Kabuzo. Now, Sinim Gio to me as in Ken, now Biduna Samonji Katayanjara, Kahamki, Neomatoni, Paisuye, Abomas. Kahamke naye simai nai baroko snungni mai nai chini Tripura hati manao Chief Minister o khopso kanong phi ha ba khopso chanong nai tong phi ha tini ni jarao abo joto sumo ke phai taw cho asuka bong sayama nikhiye taw cho rai salaina tini ni je salakima topics abo no inka phai taw cho chini puila CM chanai ha ba chini Tripura hati ni Chief Minister scout taw chanai ha bini chingorai saye Bo 2024 borsi krungriye chung tawo nailina ke puila chini Tripura hathe ba chini Tripura state wo first CM ba Chief Minister chane ha ke ba puila wo Chief Minister chane ha ke minimum ke Sachindra Lal Singh se o bo Sachindra Lal Singh ne ha bungse Tripura manango pa slice kang bungse Chief Minister bungu ake bungke buktima constituency chingyo bungke ba chaye Chief Minister Ongpi ke bungke Agartala Sadar 2 yang ma constituency jise bungke bacaye fly ongye Chief Minister mo Tripura hatiyo puina inke bung Chief Minister mo borsiro ke bekon chiyo inke aboke 1 July 1963 ba 1 तारीख July 1963 borsi ako ni chiyo se bungke Chief Minister appoint ke o Tripura hati ni ke bung chanang mo borsi ke bung kathau ramo ha bini Chief Minister kathau riye bung bosi paithau ramo ke abo ke bo 1 November 1971 ba 1 तारीख November 1971 borsi ni jorao bung Chief Minister mo Tripura hatiyo inke abo ni abo ke 1971 no ke chumjo dosio India Pakistan ro no laye thanga ke arbo ni bo pado ki ek bangma national emergency mo bo pado ki bung Chief Minister ni acu phayo acu maya tongye President no ya thagi ha ki President ko no nokha borsa toi bung manai ha chini Tripura ha ni Chief Minister ni acu thai no bung bini bislayo laye chini President se chini Indian President bung se manayu Tripura ha no kabor na acu kau promo saya tini ono siri ni make je Chief Minister chananai ro ni list ba mu ake bukti jaga chiyo bukti borsi chiyo cha abno se darma sok sok ke sai nai nai te details chumi as ke chung ya go ba tre discuss mi ro chung discuss kalena ba ko mas salipina inke puina chananai ha ko ha Sachindra Lal Singh bukebre ko chiyo inke 1 July 1963 oke bona Chief Minister ni achu thayo point ke ha ba chu ge ha inke bi ni katha mo ke bo 1 November 1971 jorawo jamawo boro bon Chief Minister chanamo borsi ro ke sa borsi cha sal ke boro ke borsi cha ake sal rijaha khoti tham baso bon Chief Minister ni achu thayo achu na ye bo Tripura hati no naikol namo chini Chief Minister Sachindra Lal Singh ha bungke baso 8 years and 123 days baso 8 bosor ake 130 din baso bung Chief Minister no Tripura hati yo ake bungle buktima party ni bungke INC party ni group se ba Indian National Congress bini party ke Indian National Congress party ni umye ba chaye se bung lai ne Chief Minister chanamo first 1963 borsi jiyo inke abuni kui pie taw ke chong second number ni naile phina ba nuimawales popi kenimawales pompi ha Chief Minister chanai Tripura wa Sachindra Lal Singh ni paithai biges polem kha abnu taw chong silaina inke number 2 ba second Chief Minister ke Sukhumai Sen Gupta ha bo bose second Chief Minister Tripura hati ikunam hiyo bo Sukhumai Sen Gupta ha bufo bini party fo INC ba Indian National Congress ni party ni group no ake bungke buktima constituency chingo ke bungke Agartala Tawan 3 ba Agartala ni Tawan Kongkaman
constituency jose bungke baca ye playnya chief minister mo Tripura hatiyo second chief minister mungkin bung chief minister acuk mo chief minister ni acuk hay acuk mo borsi roke brepon ciyo brepon jogai ke aboroke 20 March 1972 borsi ni ciyo bung chief minister ni acuk hayo acuk ye 1 April ba 1 April 1977 borsi ni jora bung chief minister mo second chief minister of Tripura ba Tripura ni CM Pnoima chief minister Pnoima ni acuk hayo bung acuk namo chini bo Sukhumui Sen Gupta ni ha oke ingke joma oke bung chief minister ni acuk hayo acuk namo ke nokha borsi ba ake salchin noi basuho bung chief minister ni acuk hayo acuk namo 5 years 12 days basuho joma mo borsi ba nokha salchin basuho bung chief minister namo ingke phani tauke jong number 3 yo thang lepina khro thamao le spoki khro thamao CM chana le spongki ha tau bono jong silai pirana ke abo khro thama ba number 3 yo ke Profula Kumar Das ne ha bo bose khro thamo CM ne ha ke bo bungke bini constituency ke Bamotia constituency jose bacha ye bungke CM nao ake bungke bo Buktiman party ni bro bungke Congress for Democracy party ni ba CD party ni honge se bungke baca ye play unge CM channel piwa ke bung CM channel mo borsiro le breko ni jongai ke aboroke 1 April 1977 ni jiyo bungke 26 July 1977 ni jona se bungke CM ni achu piwa achu namo bokro thamawa achu neha Profula Kumar Das ya neha ke bungke bung CM ni achu thea achu namo salroke nukha tanchu ake nukha borsi chu ka haika bungke nukha borsa ko se matuna ya ke bungke msa jongai ke nukha salri jaha ake salchido upasu se 116 days 116 din chung se bungke CM ni achuk thayo achuk namo Tripura ni CM pomye kenaro kamakem chimai nage asaki kabuni kuipi ye number 4 ro phaipio khubrio CM neha aboke khubrio CM channel nai ke spotye abo bini bungke Radhika Ranjan Gupta yanema bo bungse khubrima wo CM naunema ke bungke Buktiman constituency jiyo ke bini ke Tripura constituency jiyo se bungke bacha ye CM nawo ake bini party ke bo Janata party se Janata party ni jiyo election bung bacha ye se aro blai ye programa CM no songyo nke bung CM chanang mo borsio ke brefon jiyo brefon ni jolai ke aboro ke 26 July 1977 ni jiyo 4 November 1977 ni jona bungke CM ni achu payo achu nampio programa CM ungye Tripura hathini nke jomabo bung CM ni achu payo achu namoro ke nokha salchu ke aboke 101 days ba 101 din nokha salri jaha salha basu se bungke CM ni achu payo achu ke bungke programa ha nke tawi chung programa na silai pina programa CM ni spoki Programa CM ni mungkyongha Nipen Chakraborty yaneha bo bungke 5th CM of Tripura ba Chief Minister Programa Tripura ni Programa Chief Minister se bo Nipen Chakraborty ke bungke Buktiman constituency jiyo ke bini constituency ke Pramod Nagar constituency jiyo se bacha apply ho ake bini party ke Buktiman party ni group ke bungke Communist Party se ba CPIM party ni group se bungke bung Chief Minister channel mo borsiro le msan jorai ke 5 January 1978 ba 5 January 1978 ni jiyo buno abo borsiro mo buno CM yachu thai achu ha 5 January 1978 5 January 1978 ni borsiro bung puila CM ni achu thai mai ha nke bini CM ni achu thai ka thau namo ke bo 5 February ba 5 February 1988 ni jora bung CM namo CM Programa ni Tripura ni CM bungye 5th number Chief Minister bungke Tripura ni nke abo bini jomao bung CM chanamo borsiro ke nokha borsi chu salchu kapi tha ke abo ke nokha borsi ji ake sal khalke ji ha baso bung CM namo 10 bosor 31 din ba 10 years and 31 days baso bung CPIM party ni bungye Chief Minister namo chini Bromna Nipen Chakraborty chini CM nke phani tawke chong khodoma CM no lage phina ba number 6 CM is copy number 6 ni Chief Minister ni copy abno tawke chosai phina number 6 ni CM ni mungke ba Chief Minister ni mungke Sudhir Ranjan Majumdar yane ase bo bungse khodoma wo CM chane hake ake bungke
Buktiman parti ni pro ke bungke INC ba Indian National Congress parti ni pro se ake bini constituency ke bo tahun bodowali lima constituency jose baca ke flying ye CM channel ko ma CM ye bocini Sudhir Ranjan Majumdar ke ake bo CM ya chok thayo achon nama borsiro ke breko ni jorai ke aboro ke 5 February 1988 bors ni jiyo CM chaye bungke 19 February 1992 ni joga basu bong CM channel Tripura hatiyo. Inke jamawa bong CM channel ma borsiro ke nokha borsi broi ake salchi broi basu 4 years and 14 days basu 4 bosor 14 din basu bong CM channel Tripura hatiyo. Inke tauke jo cross lima wadai pina cross lima CM yes popitong ke cross lima CM ke Samir Ranjan Barman yana ba Samir Ranjan Barman yana se bongke cross lima CM no inke bongpa party nation Indian National Congress no INC party bongye ake bini constituency ke Bisalgar constituency ji batai bo cross no CM no ke bo CM channel ma borsiro ke breko ni jorai ke aboro ke 19 February 1992 ni jo bo CM ya chok ka juye 10 March 1993 basuhan ni jora bo CM ya chok thaya chunao cross ni ma CM ye tikuran ke jomao ke nokha sanchu so CM channel phi hai ke bo CM ya chok thaya chunao mo sal ke 1 year and 19 days nokha borsa ake salchisku basu ho bo CM channel ho 1 bosor 19 din basu ho bo CM channel ho tikurawo cross ni ma chief minister ko ye ke apni ko ye cross chai ma spoken ke Khruchai mawo CM channel ha ni mukhe dosoro deborma hane ha bo bongse Khruchai mawo CM channel ha ke Tripurani Khruchai ma CM ba 8 number CM ke 8 CM ke chini sar dosoro deborma bongse CM unamo Tripurawo ke bongke buktima party ni bro bongke CPIM party ni bro se akibini constituency ke buktima constituency ji ke bongke Ramchandra constituency jio bachai playa se bong CM unawa ke bong CM nama borsiro le breko ni jorai ke aboro ke 10 April 1993 ni jio bong CM ni achuk thayo achungye 11 March 1998 ni jora bong CM chanango Tripurawo Khruchai ma CM ungye Tripura ni bochini sar dosoro deborma ke inke jamawo bong CM chanango borsiro ke 4 years and 335 days ba borsi bakati CM channel nokha borsi broi ake saljak tham ake holpe chitham basu bong CM channel 4 bosor 335 din basu bong CM channel Khruchai ma CM ye Tripura ke phai ta ke chung Khrusko mawa nai pina Khrusko mawa CM chai to nai spopi channel nai spopi abo bini mungno taw chunai pina Khrusko mawa CM channel ha ke Manik sarkar yanai ha bo bong se Khrusko mawo ke CM channel pio bos CPIM ni group no ake bini constituency ke buktima constituency ni ke Donpur constituency jio bachai plai se bongke CPIM party ni ongye bong plai ye chief minister ni achok na bongke bong chief minister ni achok ma borse ke breko ni jorai ke aboro ke 11 March 1998 ni jio bong CM ya achok ye ba chief minister ni achok ye 9 March 2018 ni jora bong CM channel Tripurawo inke pa mislai soming bang tha ke CM channel nile bochi misar Manik sarkar buno yeno jom simayo inke 9 March 2018 ni jora bong CM channel ye se chini Tripura hatheno bong nai kolnawo inke jomawo bong CM channel no borsiro ke noka borsi chu so kapita inke aboro ke 19 bosor 363 din basu bong CM channel Tripurawo 19 years and 363 days basu bong CM channel ye soming lao makiye CPIM no rule kena Tripura hathino chief minister chini Manik sarkar ni sawo inke bong election wai reply ye se basu bong almost nokha borsi khol ye chung sami mona nokha borsi khol katoi bong rule kena chief minister ongye kenaro sai kaham kim chimai na ya sa Khrusko mawo CM channel ni spopi inke phai ta ke chung Khrup chimawo CM channel ni spopi amo taw nai kirana Khrup chimawo chini Tripura ni CM nai ke aboke chungjo to siom chini sar Biplop Kumar Dev bungse bungke BJP party ni ongye bachaye ake bini constituency ke bo Banamalipur constituency ni ongye se bungke bachaye plaiye CM ongpio ake bo CM ma ba chief minister nya chuthaya chumokhe aboke bukti borsin jio inke aboke chungjo to sio je somoyo Manik sarkar yang kuye bil bong election chem ye thanga to jio se
BJP party ro replace ke ba no CM ungthong broni jagao ke aboke 9 March 2018 jingyo jini sar biplop kumar de bom flying CM ungha 9 March 2018 jingyo CM na chukya chuha ke bom achu thayau humoke brefu ni jora ke aboke 15 May 2022 ni jora bom CM chanawo ake bom CM chama borsiro ke noka borsi chuka ha ke 4 years and 67 days baso noka borsi broi ake noka 살kur tham salstin basubo bong CM chananglo 4 bosor 67 din 67 days basubo bong tripurani CM nanglo chini sar biplop kumar dekhe ingka boni kuipie tre ke ha ka thau no khro jisa mawo CM chanai ba 11 number of CM chai dekhe taw at present no je CM nge tongai chini Dr. Manik Saha chungjo ko sie kongo bungke 11 number CM of Tripura ba 11 number ba khro jisa ma CM se chini Tripura ni biswa ke bungfo BJP party ni ke ha no bojini Manik Saha sar taw ni chini present CM nge tongai ingke bini constituency ke bukti mai ke tawon bodowali tawon constituency jose buke pasake plai ye tawo present CM nge to ingke bong chief minister ni achuk thayo achuk mo borsin ke brefon chion ke aboke 15 May 2022 ni chiyo jepuwa chini biplop kumar de bongyau huyo arkon chion no chini sar Manik Saha bong chini sar Dr. Manik Saha bong bini jagawo achuk ewo ba CM ni jagawo CM achuk thayo bong achuk ewo 15 May 2022 ni chiyo bong CM ni achuk thayo achuk ye ake tini ni jorawo ko tawo ni jorawo ko bong tawo chini present no CM ui no tong ko bong tre borsim chuho onam no ake tre biskamo brem no bini haba abo jungtaw ko no saso me ko tawo bong continue no CM unge to ko tabon bapando biskamo cho sidai finai tre sa ni jora ake borsim chuho jorawo bongle CM macha nama agor kone chungai ne biskamo ke aga sakio naro je baso ang bitu saye thaima baso ang saye thari mo missionaro kaham kin chimai na ye puilawo CM chanai Tripura puilawo CM chanai mes popi ake poki borsim chiyo ake pa islayo bang thau ye bang ake somai bang thau ke CM chanai mes popi ake tau ka thau mo mes popi to tau present mo le tau so wole police CM chapi no abo no naro joto kaham ke nai chimai na ye kakio tabon bapandao no joto jebo bidino naye donero naro bo bidino tuye breki ma to yaha no janja ni chomo naro comments liki sione ka podi ke chongchi mane pinatru biska video no joto video rai samachin ka to yanjara nai tumon bapandao no joto no kakcha